Manajemen pi baro te mentangan matai pi kuno be pen pendap ya kanika form jonia kam balat ani office of the chief engineer PhD Meghalaya Shillong te pendap kani pini ban sulit bi ani link ko bangala batai ani link lani pila ban chuskan ni QR code na link ba ka phone jom pi chuskan ni kan poi lamit pi sha ti sha ka form bala ap man pendap te kan slam shu kan sulit bi ani link bala ani te kan nam ngi sini sha form bang pendap te kani application application form for various posts under the office of the chief engineer PhD Meghalaya Shillong te kini kamu sepotuli ki bala ala batai tu ka video bang apply te shop bang pendap kani ngan police wani ka section read all the field carefully before filling it tengi di ban police wa shop bang pendap all field marked with star are mandatory te kanu ka fi bangla mark do star ketika bakong san bangya pendap the checkbox should be tick wherever applicable take checkbox ki bala itu kai badai bangya bentik nya be bentik kalong kam te please make sure that document upload is not exceed the size mentioned te kalau barang upload ka document kimdai ban exceed ya size ke baki la ai the form not fill as per instruction will be rejected te even fill like a form as per instruction dalam ngemle umtat can will be rejected. The exemption date will be intimated through your email address or contact number taka tarik juga exam kin shu mail ini lani kin contact yakin number sepanggil akhirnya. In case you apply unqualified in more than one post, highest qualified post will be related to you. Suppose ada ngi apply bun ki post light sautali post tengi pas ngi qualify sound sautali post ya ka highest post ka post ka bakam he tekan ai ini. In case of any dispute, decision of the office of the chief engineer PhD Meghalaya Shillong is final there. In case la dadun kanano ka disagreement lani ka argument te ka decision jok office of the chief engineer PhD Meghalaya Shillong kalong bit final. Kani contact details lah ini gitu. Laban call ini sebut dadun jing tu dah nono. Te hani video pendap ka email jompi pikum tu kamu ka email jompi hani ada betul. Te hani advertisement number tapi pin page pintu nak form ketuka advertisement bal ai tu bal like ini kam tapi pin page tu kalau untuk advertisement maka date kini kan untuk bal ai tu te kini name and of post apply for if you apply for more than one post please tick the corresponding box te hani ko pdp hap anu ban apply kini klik pila ban apply kini post te bisa tik ni cuba pila ban apply kini ka chemist technical klik pila ban apply ni assistant chemist I klik untuk hani pila ban apply kini ka konektor WQMS lani US kini klik kini nani pila ban apply kini ka laboratory attendant atau bearer klik itu takai hap ban apply te hani full name of applicant ni taj kateng jong p full name la capital letters te m itu tu tem to ni date of birth jong p kan date of birth jong p ni klik dari sini ini kamu suka pi ini benai komputer te benai you set komputer dan itu tes ai dan gender email di contain serang dari serang email di contain female te marital status ada pila itu I unmarried da pila itu I married dan pada itu I unmarried dan tu place of birth IP ak IP soalnya dan tu hani suatu ka father mother husband name tu jeng main ni pa itu in case of kiba married woman te pila ban tu teng jeng ilok jeng pi hani pila ban tu teng email ni pa jeng pi
hani tani kahat te la pim tip sulit thau be ha te ha li thau ne ha pharmacy la ni ha kin ja thau hai hani must be number ta bitang rio din report and report is and report the color of eyes te ni kalau important bab tho ani the color of eyes te da pim tip li pe hiet ka dei pri brown ne black ne te hani visibility distinguish mark if any la dupton mark haki body jong phi te phila ban tho ni la phim don te e bi kom ni me le rek kam le important re ma kam star mark re ni permanent address in full te phila ban I permanent address ani te dem tu online dem tu address communication kadi address communication ru ka ai kunju malam konro all ni em malam konro ani phila ban I koma kadi ke is kasih I ke is KHA kasih hills saya koma saya ni pin code yang P793022 tadi itu dari sini kontak nomor saya kontak nomor yang P tadi pakai kontak nomor P di harus di India klik yes di kategori P IST PDST IST DSC ISC DOBC IBC TNI PD general I general DST IST DSC ISC DOBC IBC di ada TNI pin IST PDST harus bisa kalian nikap no pinjam klik no ni di yes I yes di no I know the qualification ni qualification ni plat W plat BS chemistry education as one of subject plat BSc chemistry ini plat MSc chemistry ini plat BSc biology ini tekniknya dan plat SSLC pass te ini tadi master ini dan itu the year of passing SSLC pilih klik ini karena year of passing dia sebut year of passing kedai te philapan ai ni philapan pen anika marksheet jong phi pe phila yo na ka school te philam pe ni 10% SLC kini long pertama pendap ni pen thoi percentage jong phi ni phi yo class 10 chai simple ma chto ani chto te hani attack marksheet and certificate of SLC class 10 examination combined in one document not exceed 10 MB in PDF CPG format te hani phi ban combine kan nika marksheet class 10 jong phi bat ka certificate bayo na school jong phi combine ka form jong ka PDF te sa attach ni ma te hani yo passing of LC te hani ka 500 jong ka 12 kan nika lang pertan ba hani te philaban pin na ka marksheet jong phi te wajib but ngani ngasu ai sampul phi philaban lebih ni masuk phi itu kadi no pin na ka marksheet kan te sampai jumpa marksheet wajib buat rekom ni baengan nomor pakan ni kadi tangka example maybe percentage ai ni kan pio 16 ne pio nos ai to te hani rekom ju attack marksheet certificate education percentage ni tadi F ni hani attack marksheet and certificate of graduation combined one document not exceed 10 MB in PDF GPG format te hani
Jadi pula PDF ban pendap ya ka PDF ban atas ni ya ka marksheet jongka marksheet ni certificate marksheet berka certificate jongka question ba pladam so combine in one document batch sa in PDF te cannot come ban exceed ya ka MB te PDF atas ni te kita bola ada degree pendap kan ni padam te kita padam dan 12 te kilaban move nomor kam dalong important ra nomor ba kam star mark ra te sa ini ya passing to padam graduation percentage kan yo dan attack marksheet and certificate of post graduation te planning ke padam master te kya pendap kan ya pendap kan ni ka marksheet la ni bar certificate bayo pada ya ka PG te combine one document te tiba ba mendai ban exceed ya ka 10 MB ka file PDF te PDF combine ya ka way ka PDF te na tupat bisa convert ya kan ni ka 10 MB te ada qualification ni depend ani ada qualification filaban pension kano qualification you the attack marksheet and certificate of other qualification if any combined in one document not exceed dan you then you jo penata jaka marksheet berjaka certificate jongka other qualification kelaban de ka computer lani computer training lani training kini qualification bapi dan extra kaban atas ni the any course attend in computer kani any course attend computer diploma training extra please mention if any the ni any course ba pila ada komputer te mention hani komputer pada diploma mention ni pada training hani te hani sa attach part ya ka pila attach pila ada ya komputer te sa attach hani ka tu ka certificate pio baka certificate pio te sa combine in one document but not exceed kumju hikum tu bang ala patai haneng have PDF dan JPG format previous work experience please mention if any if you don't have experience I need if you don't te i bikum ni milai tax certificate if you don't work experience tes attach kumju ikani if you don't attach if you don't na attach ra the language proficiency English read papinang ban English pinang ni ban read write and speak te pinang tikini read write and speak te kasih te pinang klik and tik ni read write and speak jantia da pinang ban write and speak te klik ini da pinang ban read and speak only te write ini ini rekom jo da pinang garo tik ba da pinang bas pistu da pinang pistu ban to garo tik to da pistu ban keren tik to da pistu te belang mit to tik era the upload passport size ani prim upload ya ka passport size jong pi in JPG format not exceed dan MB kan niru kamdei ban kamdei into PDF kadei into JPG format kamdei ban exceed ya ka 10 MB pila ban attach ni file ni ya upload your signature in white paper background in JPG format not exceed 10 MB hani pa upload ya ka signature pi pila ban chu tho ha code ka signature jong pi kadei mendei ha ka paper background Rem to pila ban sanya kai kot te sapen kelas ka JPG format tem de ban exceed ka TNB te sa attach ni dem to pat sa klik ni I hereby declare the information furnished above is true to the best of my knowledge. I understand that if any information is found to be false, misleading, I may be eligible to be disqualified from the document process. Klik ni te please ni I ka please ba pi pendap ni form te please pi pila ban I ni mau lai ni pe ba pi sa pi ru online ni silong na dam ai ni online di submission te submit akan notarik pi pendap kan ya minta kan ya job san tengah pendap kan tarik minta kalau tarik dengan set ni tu yang saya submit pan saya klik ni submit terhadap submit ni saya ada teh komisi buat mah ada bisa menjar ha kanu kar kom te pila ban su komen hani ha comment section ada bisa menjar ban pin upload dokumen ni ban pin ready ni dokumen pila ban su komen tu ngan sa ya rapi pi kunu pin le te nang ta komisi buat